polka la melo ofisio komisio ngā ruenga le malo. Talofa ma le laufufonga fia. O le sini au tu o le whaale leo o nanga ina ia vave ma ato tōna le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufufonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whainga ruenga uma le malo. Ai maise teime e tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E ala i pepa fesili ma le ngarulu e whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le laufufonga fia. Ma le wha mahoni. E wha mani e ina e so se tasi o le malu o le atunu. Ilona vave ma le lei ato o toa. Ma o nei swinga uma e a mata mai ya oe. Wha ma ite swinga le lei. Talofa ma le laufufonga fia. Maroto ina, o fea e usu po ie. Te au te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mana te le ala, awano le leia le si taro sanga ia e mo se masini fo ile e vidi ai la au. Te ilo se whalo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele. Ile whalo loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taro sanga ia. No ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Afio mai lo ia tātou la lai funga lei, vai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la fai. Pe wala au mai fo i numero telefoni, 225 251 o, wha peasa le longa i le 5 Pe asia se fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Le taimele watene vaenga le tai ao lea ua toi lua se fulu ma le fitu minuta le toena ta lea ia o le tu la e valu le tautu ma le unanga a le si fonga Samoa le lua api le nei tai ao fou ma le nei tai ao manuia le nei tai au le lei tai ao manino tai ao tutoa ia tai ao fo i wa tātou lufi ai le ola ma le malosi mai lo tātou tua ia olo na anga le lewa tele na wā mo i tātou. E ui le tele le mau lave. E leo mawhaina tu la wha ina i tātou o lo umia pe i tātou e o na au anga le lei. Le nei tāo, ia, o le o tātou sila wha i pu e manua le pu e mala e pe o na langina. Ia, ma pese atuai ma ala langa atuai le asosio tama atuai le kolisi mawalunga o le puatau nofo i avele. Ia, o langona fo ili nao le ala wha i mai le nei tai au,
ia ma le sangisangi fia ma i le nei tae o le tātou polokalame Talofa lava Samoa ia i le tautua ma le unanga ni le si ufonga le watunuu le lua api le nei tae o fau ia le o tātou lia le ola ma le malosi a whai o na ue mahuta mai lunga tātou upenga o tawhailangi ia le ngata le tātou tu EP Facebook page ia mai so le tātou tu EP YouTube channel ia whaatalo whātou whea se tafo le neilan langi lo e maua mai ai ia a tātou whaasalonga ma lor soi fo maua ma lo le langi e mama ia e le nei tai au ia e le ngata fo ili na mo tātou ma lo whinga so soroai ia o lea i tū ma lea i tū whi malanga inga ia mai se tātou tofi nei Samoa ia se vale mai fo i waweau ia ua whaila wasina pisi mai o ta vale ia ua fau wale mea lea o le usu umamai o le toteli la tau le wanga i mele taimile le waweau ta lima ia pele i ta fo i le lima ia po le te ala i tita lima fa solo me le afa lima ia o le taimia na le o asola ia pea ma se tolu fa lima tau sanga tuana i atu ia pi ele i tumu te le fa pele taimile le waweau ma to le la vo mai tawina le usu mai pea fa pea te usu e tala le tato li tio mai tawina lava ia ele ai o le ua tele la mai nanga mai le malo le atunu ia tulanga pe ona i le tato ngā luenga whatino ia whatalo whatu pea whai o le na ua e mafuta mai ma ua mai a tato whasalanga nei taia good morning ia ma lo lava le soifo manuia wa mai oil nei taia o uia le okay ia mea ia e ifu i taimi asi mai ai mai o le tino ia tatou sole tu sole o le alava e il tavilinga le o le fulu ia o le tale mai se suia inga o le tau ia o le asa ia nei munga la ia sa wela ia nei taimi palasi ti munga mama ia e ifu ile si taimi o mahalosi me le toa loa mahalosi le toa loa le po po faisi malulu aina pel ma tau pao le taimi pe uma ol ma tau fai tu ia i oi se ma tau pao sisi oi i vai tele fa salo tuai oi nu u fale ula uta pe ele ma tau pao ia pose me o le te o le lua nei le vaveau ia le nam fai anu toi o la tu pao before 5 ia taimi tonu al nau sa unil to tele ngā luenga matiu te fai ai whaatalo whātu ma lo laval soifo manuia ma lo le langi mama atalo fo ile usunga fono na mtanga luenga pole e kale sia me tisi au i le langi atoa ia i ina i funga i fale ula ia whaatalo whātuai ia i le mawanunga fo io ta i le kale sia lau a fono ia o le au mautofi ia a mai se fo isunga i whawhingainga malato whantua sunga ia o malato whantua o le au sufono o le au talifono ia o le au tausifono ia ma i lato malawa lo tau whaitongi ma a whaatasi na ia manuia le wha moe le ekalesia ia ma a lor soi fo manuia i le nei vaenga le tae o te manatu ia o lewa na la wha il to tele e fo por kalame fo ia whaatino le tae o le sumpa ia o le siva wha malo stino ia mana ia wha lusi e wau te loa tele le tau mafa tele tau singa ia e le tatou fono ia e wha malo lava le ono sai malo le ala usu ia te tonu ne vaenga le tae au o le awivi lawa i o le tatou a whelo inga ia o le whaafonga le tatou reporti la tamai o le tala le tau ia i le tau nei o le itali tu le fitu ia po o le tea fo i le fitu pe a mai a tatou talfo pe a whai tuai mai ia le tu ina mai o le tatou reporti le tala le tau o le tali tu lai fitu whaafonga i le lua i whaasalawina tu tātou telefau mai vai whanua ia malona tu whaasalawina pe a tali tu lai valu i le tau nei ia o na tātou se atu fo i le whaamanianga soi formas whanau a whali tu lai valu ia o le fofo le tali iwa le tātou so ta inga ma le teo whaamalo New Zealand ia i le tātou tu ina mai fo i o tātou tala le ngana Britania ia mai le leite o whaamalo a New Zealand. Wha so solo tuela ia lea, ia tātou pokalame whaawau wha ngā solo,
ia ole nei tai au se o atu steimi lea uli lea. So, ai mo oi lea, ua mafuta mai, ia po nai vata whaafonga mai lunga lea tele, tono lo awala, ma lo lava le suifu manuia, ma lo le usu, ia i lea whai ngā luenga, mai se nei whanau ia o onga, ia ole nei vai. Ia so, a talo whātua i fo i lea la whai mai nei mātua, tono maota malawa, ia ma lo le suifu manuia, tono so se maota ngase ngase, ai le mātua i polotu mo tele se la whai, ia o mapu i whangalele tuma nei, wha ma lo le langi suifu nei tai au. Ia, se maltatu taimi le o tau luas fulma le tasi minuta le tona tali o le itu la fitu. Ia, manatu, tātou se e mas tātou whaafifianga, musika sui fifiloi. Ia, o le nei vaenga le tai au. Whaafifianga tulawa besa nei le Young Lovers. Ata, ia, o le waila au le nau le nei tai au le fia.
O le tamile watine vaenga le tai ao lea ua toi se fuluma le 5 minute le toi na tālea ia o le itula e fitu i le tautuma unanga nei si fongo Samoa le lua api ia ele nei fo i tai ao. Ai ia se i tātou wasia ia le ofisa o le vai tau ia o na mautino ai leo se tala lata mai le tau ia mo le tātou o tunuu i le nei vaenga le tai au ia ai mai se foi ia o le whaafonga mai nei tātou paanga i toke lau ia whapena o na iai mo i tātou i le nei vaenga le tai au. Tātou se mai ia tūlanga pe o na iai ia whaamatalanga winga lolo wā le tau numero 5 mo o ngā Samia Samoa le na whaamawina le ofisa le vai tau tā 5 i le vavea nele so stofi se fuluono o iu lailo o luono whaamalusia whautuanga mo o ngā Sami. O ngā lutu sa male lua male awha mita le tonu mita le mawalunga o lo whaawa o pia na whaamawina i lunga o ngā Samia Samoa. O pia mo mawhale ai mātu i sae o New Zealand o lo o una ia mai sa vile feo lolo le malolosi o le toa o loa i lunga o le atunuu. O ia tūlanga lo o whatu mawina ai le sou o ngā Sami ma le si tia mawalunga o ngā lumauma e peo na atangia i whaamamonga la tamai. O nei winga lolo wā le tau e whaamoe moe o le a whaatupula ia se taimi muli ane a tai au anga iatu le whai unga le vai aso ma e ai leawa noa e whaatupula ia ile ma le losi savili whaapea ngalu ma au mai ono sili atu ma le tolu mita le mawalunga. O lea o le a wha marusia i pea whautuanga o ngā Sami i o ngā Sami uma o Samoa. A whianga e ona lia e mai ai, e lo fia no whanga tūlata i le ngati whale e sau matitafi au o Sami e maalolosi le whaatau tau o Savili. Very blessed good morning once again Samoa. Here's our morning severe weather information. Number 5, issued by the Samoa Met Division at 5 o'clock on this Thursday early morning. Marine advisory is still valid. Wave heights of 2.5 or 2.5 meters to 3 meters continue across Samoa's marine waters. The high pressure system center northeast of New Zealand continues to direct first southeasterly winds over the islands. The persistent southerly flow associated with the high pressure continues to maintain rough seas and elevate swells activities as per the current marine observations. These severe weather conditions are expected to gradually strengthen further from later tomorrow into the weekend as the high pressure system persists, with winds likely to strengthen and wave heights expected to exceed 3 meters across the group's marine waters. Therefore, the marine advisory remains in force for all marine waters of Samoa. Potentially back to for Samoa, coastal inundations, strong currents with rough seas, strong gusty winds. And our next severe weather information will be issued at 5 o'clock this Thursday afternoon. Whawe moe fo I mawalo I official wa I tau le atu mau seisi wha poponga le tamai ia o le whaitonga lona 5 leana e whaafonga me tau nei. Nona wingala le whaitonga lona ono ia o whamatalanga winga lolo loa o le tau mo o ngā Sami leo le amaua mai pe atali tu la e 5 ia I le afiafia na nei. Ia, tātou se mai tātou tala tau mo lau whanua le tātou o tunuu. Ia, lena whamawina le awhali tu le 5 I le vaveo nei. O winga le tau. O winga le tau o awa savili e whaasolo ina ma lo sile tu aloa savili mai saute sae o lo uftia pia Samoa. Mai au mai au manei timu e awhia le atunuu I nisi o taimi. O se vaenga nei mo le so, ia e au fia ilmu teli se la whai matumua nei. E witia se vaenga le langi au manei timunga nisu taimi, ia whape savili e tau whatu tau I nisi o vaenga. Ia lena, o se vaenga iona tuatu, mo le aso tai au la via le aso freile, o le ayainei timu ma savili e ono malalosi le whatu tau I nisi o taimi. Tātou se mai tala le tau, mo o ngā Sami mga te whale le atunuu. Ia, o winga le tau, o awa savili whaasolo ni maa losil tua aloa savili mai sau te sae, o lo a awhia I pia ngā te whale o Samoa.
Whautuanga mo o ngā sami o whamalusia mo o ngā sami umo le aturuu. Wainga nei mo le so, ngā te whare mo o ngā sami I mātū. Ia, o le angele tua loa. Tolu suli mal whas fulu gini mita li tu la. O ngā mau mai lua mal awha mita li tolu mita le mau lunga. Wainga nei ngā te whare mo o ngā sami saute mo le so. O le angele tua loa. Tolu suli mal whas fulu gini mita li tu la. Ia, o ngā mau mai lua mal le awha mita I le tolu mita le mau lunga. Here's our public forecast for Samoa. Situation in first south or easterly wind. The flow remains prevailing over Samoa with associated clouds and a few showers affecting the crib at times. For today, for both the Bulu and Hawaii, partly cloudy with times, with a few brief showers and gusty winds at times. And for Whenalo, for Samoa, for tomorrow, some showers with possible strong gusty winds at times. Here's our morning marine forecast situation. A fresh southeast wind flow continues to affect the Samoa's marine waters. For today, for the northern marine waters, southeasterly winds are 35 to 40 kilometers per hour, waves and swells of 2.5 to 3 meters. And for the southern marine waters, for today, southeasterly winds are 35 to 40 kilometers per hour, waves and swells of 2.5 to 3 meters. Ia, lena, o le maninonga nau tau tonga le tala tau, ia, mo le tātua tunuu, ili nei vahenga le tai au. Ia, lo peto ti lawa tonu mai le tala le tau mo toke lau. Ia, I se taimia le tai o nei. Ia, ona fonga ina fo I le toke lau. Ia, mo le sila fia. Ia, e la tau tulanga ona I le tala le tau mo I mātou. Ia, o le lawa na to ina mai ia se vahenga fo I le report le tala le tau nei tai au. Whaamalo si ai whautuanga mo o ngā sami. Ia, o ana while na whaamawina le sua tai pito I māua lunga. Ia, ele nei tau sanga atoa lua a whelua sulmane ono. Ia, mātou leo fua au mai e mātou au mai mawhautuanga. Ia, mai le official wa e tau tulanga na. Ia, ele tātou tala tai. Ia, toke lau, manatu, ia, staimio na whaau o mai leo le tātou reporter le tala le tau. Ia, mo o tonu tu inatu lea. Ia, awa fo il whaafonga ma le silafia. O le taimila wati ne vanga le tai au, lea o toe fitu ma le awha minuta le toe na tā leo le itu la, ia, e valu, le itu la e fitu, sorry. Toe fitu ma le awha minuta le toe na tā leo le itu la e fitu le nei tai au. Ia, toe whaatalo whaatuai ma lol soi fumanuia, toe whaatalo fo ia I la tau lea ua a la usu le tai au, lea ua mafuta mai. Ia, e le nei vanga le tai au, whaatalo whaatu le whaltua ia losa mai whea, soi fumanuia, lea la o mai mo mai, whaafonga mai fo I Amerika Samoa. Ia, good morning Losa, ma lol soi fumanuia, ma lo fo I le langi mama, ia, e le nei vanga le tai au. A talo whatu fo I le uso ia moana seu ma lo, tau manuia, I lau fionga le tau sala ma lo le usu, ia, I lau fionga whatalo whatu, na iok mātua I lau li ia le apai mulianga, ma se nani le apai, ia, tau manuia, ia tau lua mātua, God bless. Whaatai te le lava I moana, whaatalo whana ia tau lua mātua, ia, le tamai a le apai, ma le tina ia se nani, ia, mai si lua alo ia vai moana, ia, wasa lato ainga neva ainga tai au, whaatalo whatoi fwoi ma le tātou polo klame, ia, ina maafta mai, whaatai te le lava le maafta mai, talo whatu le sunga ia sawa leola, tau lia, ma lor soi fo manuia, ia, ma lo fwoi le alo fai mai tiu te ma whaiva, tau amata, ia, o le nei vanga tai au. Le uso ia langi, talo whatu langi, ma lo le uso le nei tau fauvi ia le lii, pa manu ia le tua tiu te ma whaiva, o le nei asolo whatu, whaatai tele lava langi, ia o langi, o le siti seni, ma i toke lau. Toke lau, toto. Ia, o le pesena lawa usu lo mtua langi, talo whatu ato e le uso, ma le no whaalo, ia mai se vo le mau lunga ma le mamalu toke lau, ia ina mo to tolu e pe o le mau mai, a tato wha salonga le nei tau good morning, ma lo lava le soifu manuia.
O le taimele wati lea o toi 5 minuta le tona tale o le itula e fitu le nei tai au. Ia, tātou se mai foi tuna atu tātou whaafianga, tātou musika, ia e vai foi o le tātou Talofa Samoa, ia e le nei vaenga o le tai au. O le toilangi ina o le whatunga, ia a le o whai pese le whauula, a mātulua, a whai pese le mātulua mai whangalii, ia o le pese le mātulua whai ngoi ina o te mawhaia mea umapea au loto iai, a e loto te whainga luenga, ia e te usul tai au nei, a e loto fo i te le whainga luenga, ia e te moe umi al tai au nei, a whai mai ia tama mataini al kolisi o vai maunga, tātou pe pese fia nei.
tau se ingo foi lalo, se ki mai au fika, ke leiloa, pulane mea, kupurka mafukanga, ia lai kange la e whawhea, whai mai sau kala, auange ingo kole la, ku mau pea lo wika, awe ke whaaloho solo ingisi kala wheme ka ngaka, ku mai siava ngoa please, kasi a mo ika, ngā o whaani, ia kulele winga mongi o lo nofa. Whawhiwhianga nā musika so whewhiloi nei vahenga le tai ao. Ia, i na o se malawalu ati le o tā tonu fo i male i tu la e fitu le tautumala unanga nei si o fonga Samoa. Le lua api tātu se mai loa. Ia, i le lua i Whasala wina atu tātu telefo me vai whanua. Ia, i le nei vahenga le tai ao swailo whaafonga. Talofa lava o talafo me vei whanua o le nei tai au. Ua whailo mai le office o whainu mera wha o maua Samoa. Ua si tele whainu mera taua o loa mau o nanga i le 5% le masino Iuni, lua olo ono, pe a whatustusa le masina lava lea i le tausanga o mawai. O le si tanga o mafua tele le si tio tau le swa au, whape e ma o loa mai fafo. O loa na sili o na si tio tau e au fia i le penisini, tiso, kesi, ia, me aitu aisa pe o le moa, ma moe, kapis saina, ku kama ma popo. O loa mai fafo si tia le tau le fitu tasi mal fitu pasene, ai o loa nga osi ma mawai tono le atunuu. O si tia le tolu tasi ma leono pasene. Pei tai o fati tia tau inisi o vaenga, e pei o fisa o tainga, lava lava ma se vai, mea fale ma nisi o nanga. I le taimi nei, o le fua fatisau o le tau le soifuanga mo le tau sanga whaiu, ia iuni lua olo ono, e tasi tasi ma le whapasene. Ma ua mawalalo ifo na ilo le tasi tasi ma le valu pasene, sa ia i le tau sanga taluai. O le asona amatalo ia le polo kalame whapitoa mo le whalelei o tō mai, o le aufasala lau i Samoa. Le olo o whaia le Universite au Samoa. O le ne awa onga mo le 5 aso, ua whatupeina le malo o Setalia, e ala le Regional Media Support Fund, ma ua awai e tuzitala, tata whainga luenga le aufasala lau, whapea matameti a onga i mata upu tau tuzitala. O le sini o tu o le polo kalame, o le whamalosia le o tō mai le lipoti o talafou, whatal noanga, tuzitala whatekonolosi, ma le usita i o tu langa whapolo fesa, mami o ngā titau i ngā luenga whasala lau. Ua toi whamalosia le mtanga luenga o puna o whannatura ma le sio manga, le tūla whono e whaasa i le whaonga i nau pepa i ila, ono le whaatupula i e peo la pisolo o la fwa i solo, ina whoanga i le tatau wai. Ua whailo le matanga luenga, o le filongi o le sio manga i o tau pepa i ila, e la matia i le ngata i fale, me o la whannatura ma le soifo malolo ino tangata. O lo langolango ina le whamati e le vaenga o turisi mwhala potopotonga, o lo onga lue mo le puipuinga o le sio manga. O lo whaanga solo pe le whala uloa le ofisa tūtono mo le sio manga le Pasifika. Ma le whala potopotonga o turisi le Pasifika i saute, le polo kalame this for that, e una ia i le whaititi o le whaonga ina o pepa i ila. Ma le whaonga ina o isi o loa, e ma whaiona toi whaonga. Ua una ia i pise nisi ma whionga uma, ina ia ngā lue whaatasi le tau singa o le sio manga. E tu mau pia Samoa sa tunu umama, ma matango fia mo tupulanga le lumanai. O talafona mai vei whanua, manuia fuafuanga tue le aso, tō wha soifua.
Ia o le whawhiwhianga na le vahenga le tai au mai le o vabesele na a le tapo tota trio sinoria, sinori ia so ia ia. Ua whawhonga fo le tātou tunu ma le tātou o whawhonga ia i le lua i whasalo na ato tātou talafo mai vai whanua e le nei vahenga le tai au nei la stofi e pena tāpina tu whaatasia ia manasa whanga na atu e le sunga a Feini Enfia Ferretti mai le tātou talafo team. Ia e le nei vahenga le tai au. Whawhonga tautu ina atu tātou talafo pe a tari tu la valu i le tai au nei. Taimele wate le osfulu minuta tene le tu la fitu. Ia stasio vahenga e pei on whaatana ina le tātou tunu o le poa na po. O le poa na po. Lena whaatana uina ili sau ninga whaapitoa. Ia mo le tau au ina. Ia po o le tuwa tufa ina o whailonga tupe. Ia ale mamalu o tama whanau o le tātou tunu. Ia mai la tau ia sa mawala tau pine auro. Ia mai ta alonga i le Pacific Games o le luafe luas fulmatolu. Ta alonga le Oceania Wrestling
championships lua felua suluono lena tali malo tatou tunu ia fatasei foʻi la mataalonga le IPFC Universal Weightlifting Cup ia lea foi na faatinoina lua felua sulu ma le ono tusala e tolu vaenga na tolu taaloga o le tausaga lua o lua tolu a le Pacific Games ia o le vaenga le sisiiga ua mea mafa ia ma le taaloga pii ia le o mai a tatou i le lua felua suluono i latou uma la sa maua latou pine auro ia o le po lena faatanuina le sauniga faapitona a le tatou malo ia ma tauaao inai foʻi a latou faailoga tupe ia o si ona i vaenga ia faapena ona molimoli atu le tatou faiga malo mo i latou uma lava ia le sama fai ona faamaniaina ia maua latou pine auro ia ua once maua le pine auro ia ona agiagia foʻi lea o le tagavai alo tatou atunuu ia tulaga pe ona iai ia le sauniga le staimi ia o tatou talafou po le auli po le afiafiana nei o le a maua tuai le atelega ia o lea faamoemoe sa faatinoina o lea sa faatinoina i le po ana po ia le tatou sauniga faapitoa lenā o le lesi vaega ia o le nei vai aso faamanatuina ai le atoaʻi o le 5 tausaga o le feagaiga mafanafana alo tatou atunuu ma tagata o le community a Farani lea loo totonu o Samoa taipei a lao New Zealand ia lai foʻi ai le community a tagata Samoa i New Zealand so faapena uma lava la ia le vaega le celebrate i lenei vai aso 5 tausaga lena faatinoina foʻi le sauniga ma saunoa faapitoa ai le afioga o le tamaitaʻi sui palemia ona pua mulipola ana rosa ale molioo ia i le tatalaloia o lea foʻi vaega ia a mai se ai le toe faamalosia pea ia o vaega e faapena ona atile ona faamausali ma faamautū ia le faiga paaga foʻi anei atunuu e lua ia e mai se o le toitou manatu ai o tagata Farani ia ua o le atunuu Farani e iai lava latou tagata anuu faapitoa po o tagata e ana moʻi lava ia le atunuu Farani ia taipei o Australia ia tagata Australia le taʻua o le au apoliki ia faapena foʻi ma New Zealand le au maoli so le faapena foʻi la ia Farani iai lava latou tagata ia o latou e anaina na muamua i le iai ma mauaina ia le atunuu o le gata foʻi la le faamanatuina 5 tausaga o le feagaiga Samoa ma Farani ia a o le faamanatu i tagata Farani ia o le aso o le taimi tonu lenei na faasaʻoloto mai ai tagata moʻi lava ia Farani ia lea sa loka le falepuipui e isi tagata ina ua agaʻi atu i ai le toʻatele laʻu papaʻi ia i totonu o le atunuu so o lea faamanatu faatasi a la vaega ia e le gata o le feagaiga ma Samoa ia a o le faamanatuina o le saʻalotoga tagata ia Farani lea sa loka le falepuipui o se tasi o vaega o le asolona lua lenei talona amatalia le faamoemoe le Lifecon Pacific ia lea e faauluulu iai le afioga iā le iā taulasā ia po o le afioga foʻi iā vaagi Kevin Lucky ia se tasi lo vaega o le maualuga o le malemamao o le silasila ma le tilotilo i le faalauiloaina ia o taleni o le silafia e le toʻatele ona ia tatou tagata ia le mea lea o le ua talanoa loa i le Lifecon ia o le show atu lea po le faaali atu lea o tatou designs o art le vaega lea e faafea ona tusi le mamanu faafea ona vane le mamanu faagaina ai la ia laʻei ia po o lavalava tulou ia faatataʻiga a fai o se dress o le tamaitaʻi o le a le lanu o le a le suʻiina o le a le pattern o le a le sikaili o le a le atala e tauvalivali mai tu o le dress ia afai foi o se alo o se alii po se ia faitaga po se suki o fuae foʻi lea ia ua mafai ona fai ai suki o fuae foʻi lea pupuu o fuae tama le gata i tuli ia vae o fuae suki lunga suki malalo
ia o tu ainga e lei o le ali e lei o le ale lau la au e whaonga o whele me whaasanga i le lau la au ia o le tele na male anua e le ngata la models mai ia whaalau i loa la tola walava ia la e so se ko ainga design so se pattern so se si kai le whai ai ia au mea tau lima foi o lenga o se matatoa o ula ia o ula Samoa ula fala ia o ula sisi o ula lopa e o tautalinga tala noa lo le i le life con tala noa i le teu mai ai lunga le tumua i tau lava i lalo i alofi au ia o le tulanga mata ina ma le mata ngofia le tulanga lea ona o lea ua ofi atu le Pasifika taimi mua lava sa whaatanu wina ai ia na o inei lava le tātou tunu o sa tau mawhai ai le te oi ai le upu fo inga le ia se tama i le avea le sa o le winga lau whamatalanga o le sa a mata lava ia pena le toa lua na o le toa tolu ia o mai fonga le stausanga ia ua toa se furu company wa ia i tonu o atu le stausanga ia goi kiki uma iai fale ofu ma i lātou e whai bisinisi o e lei o so se vahenga o mea tau lima ilo tātou tunu tau sanga nei le uofi mai Pasifika o lea ua Lifecon Pacific ia a maise la fo ilal titilato o fiti le atunu lea matua i tau muli mai lava ia ma o lea lava lo tama fai fiti na ia maua mai ia ua maua i luma tātou mea ia kau design mea lava ia tau e lei ia o sau la fiti le sau ai fiti ia o lea fo ila e tau pipi i mai ia masi atunu o Vanuatu ia o suina al Pasifika lena malanga mai to telo la to sui ia mai ala to ia mai mala ko moros ai ai ni se vaenga la to ofiti mai a mai la to lava la ko vaenga ia le afa la loa ia male fofuanga e moro le tato alo mafana e me venga le ia sau oile kuile o fulia ia ngai la ale pe fa fenga la e fa fena e la e model of a wai o al savali e le fa ir koinga savali wangan masinga o i ma ko kau fe kuli solo e ia male camera male mic male e ia i tu ainga savali e o fo savali ia e ha o fo savali e fa fe e ha o nga me uma ne te fa pese si pra me nenga o fa pe la vai nga pe o fa pe e le ai o le skailina ia pe fa fenga model mai le of a waianga i mai lunga le stage ia e ia fo ila le au fa masino ia e ia le au vala ulia o le mana ia fa pe o ko sala le malanga mai le atu no fiti mai le atu no Vanuatu ia mai moa la to pe le fo sui fo ile skailina au sa moa ia ngi ko sanga ia o nga i fo ile o la to tamo viva ta fa pena fa ia tatou e o mai foi tangata fiti o mai le team mai Vanuatu ma la tou skaili fou pa pe wow seki esa walu la whakaika ile mea la le whai mai le ofu la le ia o la e ma sani e tātou ia wale fo koia e mea le le whaapafa o limo le ofu ia o la e whai wha mau i oi ia e alorua ia ile la e fo ngane koso i rumai ile sipi ia wa tele e to sol pito i tua to low tai au ia il sip it off ai alo wa so se pura kasi se kenge ma na ia le au le lei ia e koso mai le pito i luma le sipio lo na off pe a koe foi pe fai mangi sipio o kau au off ia o le tulanga ma mao na le ai o le lawa lunga ma le au te lenga o le fa mo moile le life con o le fa lawi loa le tele o ta leni ma mea lofa o nei o tātou tunu e ile se tangata matua ile ia mai se lava e ia alo tele alo ma whana o tātou tunu u lea o la kouia ka ua moros la tau na le e la e ina vaenga ia ma whaatino ina le tele o vaenga ia a la tau ia le iluma le frontliners e la le si vaenga na ia tele o tamaiti a onga yung i Ngotali University o le usa pia la fua nisi mtata te ese e lunga level e lunga tertiary e fo inisi la tau le whainga luenga
Ia pa e foi la le stami titi. E lei masanga mea whengan e le a onga, e le whengan wenga, so le ai laa mai lunga e sau e mara mai le mele. Wow, she's a superstar. E mulinga foi le laa a Jenny Fallow Bes, mal vaenga le fafo. Ia ile na, o le tele na male ana noai, o ta leni, ia leilo tātou o tunu. Ai o le asolona lua la nei o le wha moe na, a le Lifecon Pacific. Ia, ma le wha moe e wha mai a uma lātou show, ma lātou a vaenga lo whatino ina. Ia, ile aso atai au. Tele mana noa inisi o vaenga. Ia, tātou te wha soa lava iai, ma tātou tala noa iai. Ia, a o tātou iai pe lunga o tātou proklame Talofa Samoa i whanalonga. A le bulenga ma le ofenga luenga le Fixco Company po la uma lava le Western Union. Ia, oe le fato a e mafuta mai le tātou wha salonga le tai au. Good morning. Ma lo lava le soifo manuia o a mai oe le tai au. O a ia, wa siasi mai fo le furula tau ia. Vai ana le tai au, but ia, o le alawe wha aftai le li. Ma wana ma lo si usu mai ai. Ia, wha atino fo inga luenga matute. Ia, ele nei tai au. Tātou se mas tātou whawhiwhianga, vai foil tātou a porkalame, ia, ma tātou whaasoa, ma tātou tala noa, ia, sina tātou musika nei, ma lau bese vai le tama, avelo wola mo Yesu. Ma, wa e mai ia, e watu se fora. Le ai. Ea, au mai lala tau singa tama. Le ai. Ea, atama, tunu pa mai se mo maoi. Oi kiki o awakonga o le ai, le ai. Aya, ea la tama, la ese me ke manga awai. E fale o ke le lunga le lima fa se fulu a mo. Wato ne na o le fama secondary school. 60 out to a beat. I say la my lewe. Say la me lewe. Ale ale on to lean to see ale a fight fini. To how far away. Ali yesu de mali.
Netball, the lovely brother man who's the Mikey, Dr. Road Production, reggae music.
Whawhiwhianga nā musika soi whewhiloi il nei vaenga le tai au. Ia, ina ua toi luas fulu ma le 5 minuta le tuana tā lea o le itula e valu. Ia, i le tautumala unanga ni il si ufongo Samoa le tu ipile nei tai au. Toi whaatala whātu pe a whai o le nāwatu a e anga mai fo i lunga le al tele. Ia, o le nāwatu a e maua mai a tātou whaasalonga ma le tātou porkalame. Ia, i le nei vaenga le tai au ma lor soi fo manuia. Talo whātu le sunga ia ta iala fo mai tawil ili. Ia, manuia lava singa le aso whaatai tele lava i lau sunga ta iala. Ia, manuia fo i tiuta ma whaiva nei tai au. A talo whātu fo i, ia, le fionga ia misa. Viki le pou ta manuia. Ia, manuia le tiuta le aso le whātu. Tai tele lava i lau a fionga la un fausia. Ia, manuia fo i le nei tai au manuia le nei aso. Lau a fionga man no whaala lo whātu fo i manuia tele. Ia, whaatai tele lava le whātu smile nei tai au. Whaatala whātu, ia, i le anga mai to tele lunga la tele nei tai au. A matanga nei aso. Ia, o nei whanau ia no fo i whale lewa to a e la tau vai aso fo. Ia, o lau whaapea. Ko ia o ngei koinga uma ngei koinga uma kai ala sfalaile koinga uma ma le weekend. So walu la o ngala songfua. Ia, le na, a wow. O nei whanau il tele wa o ngala malo manisi fo i wa o ngā tuma oti ma kalesia. Fato a e umala tau le vai aso fo. Vai aso mun muli nei e lua ai vai aso. Ia, o le tuanga, o le kuatalo na lua. Ia, lela a whaaso solo a e mai foi. Sui le whaalongo, sui le whai numera, term 3. O le kuatalo na tolu. Ia, i tulanga tau a onga. Ia, anai whanau. E mo ia la o lea a nisi o a onga le aso nei. Ia, e pi whaale o pisi telefoi. Ia, o le tulanga fo inga le tai au. Ia, o le awa uli. E le taime piki e nei whanau. Ia, awai. Ia, o na o sila fia tulanga na. Ia, e matua i po loka lava le awal tele pe au o taime le uli. Ia, taime fo ilea lewa toi piki e le whanau. Pe au o lan taime na matoi. Ia, e uma o ngā nei whanau. O saurua ve au. Ia, whaatalo whātu i le mamalu ave ta vale lato tiu te whailunga le tele. E le nei tai au maa lol so i fo manuia maa lo le usu. Au saua ne vave au so ma ta vale i il sa onga la le i loto pa. Ia leanga ia tua i lumo Mackenzie fa solonga i oi lumo si osi. So le saua leo o le mata vale ma le sunga la man. E lua la ta vale le luma mai le mata vale wa fo ila le wa pia soli. O lo pisi mai na wala ni tai au ni taimi. Ia a lea luaku fo ile si kiu ta vale lea waku ta vale tolu i pia. Lea nga ia tu i ala saun mata vale. So le ka ke ia le ala muang e wha apea or kama i ka vale. Pise kama i pomu venga le ka vale e wha ingoe pomu. Hafa le alu. So le. Ki pi kolu ama tau ta vale. Wala ki le koe ku or ka vale lenga mua tu luma le i le si sai le opposite matou. Ia se manu lava ia se eskengi nei va vea lo matou. Ia fa pia o kafefe o fa ki ala lo manu kuli akua. Mai la lo manu le mfenka o le ista avale luma. Fa pia sole kafefe avele alu. Sole pe ko vai ngani ku unga ka avale ngani zoom. E le ima se mea ngani kau le mu kau. Ia le avele. Feu e kau fa alo mai kau ki kilo mai numera laisene. Wale ilo mai wa halu le akua. Ai man kua nganga ke amaya ia Mackenzie pi o ngā loa le sawai pi o ngā le i le malu le ka le sia. Yes Kristo na pa ia sa ngatai. Ia mato o mea lea o mato ta vale ia wai. O le muli ai tuan ma ta vale a le e ina isi ta vale luma mai. Whapea, sole. Wai le mumu, wakailo mamau mai a le mumu mo li mumu. Lo inga nga sau vo ia alu vo ia le mumu mo ni mumu. Tutupu ai wha lave. Ele o misi se vai yaso. Ele o misi se masina mwha lave tau ta vale lunga le tele. Ia ole a lava e avatu lava whautuanga o le fo e ngā lue. Ia mata ngā lue ngā leo. Vai ngā le LTA. Ia e mai se ia ole. Ako tu whaapelo o mawa vau. Mau pe anga whaapea e skenginan ta vale la vea ia na o ia. Ia awa a. Ia ilo swala lave tau ta vale lunga le tele. Ia whaina i fua ma lesi ta vale ma lesi mea tau tino.
a whainu le soifua le isi tangata talu i lava le ave taavale whaatamala le afia matangi se whaamatalanga ia ave taavale atou tiu te whainunga le tele ia e tautau le maua tu lava tatou whaasalonga ia o le whaamanatu lava lau saunga le mō ia whaamaloi la o topito la awe le whaingofie ia arko inga skaili lenga vai ngirwa veao soli sa oi no tala le silo makuanga mako inga se vai e le mea ese le mea ah tele fa la ve tau vale ia atava ai tu fa la tau vale tu no mama oka a le mero i tato so le wa halu fo ia fa la tau vale ia e afu o malava le fa mala ia o le manga fa le vai anel taia ia manga fa pena o le fa uta lava ia o le so ona anu ta vale ia fa manatu lava o le lava ia mai la fa tu langaina ia mai se lava fa malanga inga fa pasi i solo tele le manga ala ia a fai fo ia pisi ia o le lava ia mai la fa tu langaina fa malanga inga i lunga ala tele a o le lo a ta vale mal to tele ne a ta vale ia fa malo la o topi to la au ia awai le fa ngofie fo ia le au le au fa lave fo ia i lunga ala tele ia le la pe ona o tilo le ia ma o moni ma wina ia ele nei tai au ia fa malo atu lausu malo lo sai ia malo fa malo simai se mal jado taimi le o to e lua se fulu ma le tasi minuta le tana tale o le tu la valu ia ele tutum la nanga nil si fongo Samoa tu ipi a talava tu le usunga fono ale kale sia metisi ia e nai funga ai falula talava tu le sunga tomato ina fe auto ina pensione malo lo man malo ia reven e soliuli ia malo so ifo manuia e lau sunga fa fenga le tai au malo fo ile la usu tu te ma favor ia mai se fo fon tanga le kale sia pe ona yai ia ile nei va yaso o le aso sa e lau tu stofinga ia mai e lo ai foi ia ile mai o so lau pulenga lau afono le kale sia ia le fesuia inga o la au le whaatoanga ia ele nei tau sanga ia ua o le vaenga le sa anga ia lava e malta iala le kale sia metis ia le ta fitu tau sanga ia ai lava nisi o la au o le whaatoanga e sui ai le atol fitu tau sanga ia whapena lava e peia le fesuia ina o tātou ngā ruenga le su ele tā lae e whaatau le cashpao ia whapena foi so inga yo le la look forward o molto tele ile aso sa ia ile time la wel justo finga ia ai tato se mas tato fa fianga sa I foi el tato proclame Talofa Samoa ele nei va ngo le taia Tala ma uku, ma so I ale
ai sau o nai ai ngā lima mai vai wa maua taa vale whiwa i ai o se pua fuanga o leo whamoni ia Samoa e manu i ai suile aso suile i tula e mua mua ai taua pa apetai te lele palemia pale kapineta wa machango vile taulanga e mita mita ai leanganga o Samoa le paro taiso le lalolai mo le atua Samoa e o si o ua tunu ai le manu ua ulu e la foa i tala ma upu ma so i a le tomu a pai e tato te pe vai ai e i le palasi o mai e tato tutu fatasi tau i le lumanai o sa ufautua i nai o tangata tulo i sangangana soia le tufe anu masavavali totonu o le taulanga o tou fo'i ave tavale soia le anu vale a o tina mai tanga whangale soso ave ta i le vale Samoa e o si o ua tunu ai le manu ua ulu e la foa i tala ma upu ma so i a le tomu a pai e tato te pe vai ai e ui le palasi o mai a tato tutu fatasi tau i le lumanai Le polka la me lo ofisio komisio ngā ruenga le malo. Talofa ma le lau fufonga fia. O le seni au tu o le whaale leo o nanga ina ia vave ma ato tono le whaatinonga. Ma ia whaia ma le lau fufonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whainga ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. E whaataua ina foi fina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fisili ma le ngaru e whaatasi ai. Ma le mamalu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia. Ma le wha maoni. E wha mani e ina ai so se tasi o le mamalu o le atunu. Ilona vave ma le lei ato o toa. Ma o nei swinga uma e a mata mai ia oe. Wha ma ite swinga le lei. Talofa ma le lau fufonga fia. O le tātou manlau tīna le lavalo o muli ta ia tātou whaasalaunga I le taimi ma le taimi tā lofa ma lau whanga fia ia e pe ana tau la mua I le official komise puleina tangata whainga luenga le malole pisa si tāra whātu foi ia I le usu mai le au whainga luenga le nei tai au e le manato niso I lātou le ua to I tau nuu fo I lātou whale whainga luenga me se lātou e amatal tāle I tu lai valu ia ile nei tai au malo le usu malo le wha malo si mai ia to tele la to e amatul taliva pe ona ile tele matanga luenga le malo ia o le lava e space mali e mai lava tai au la to ia ile amatanga le nei aso e vai niso I la to anga mai mo whainga whataunga ia o lava singa mfufanga ese ia wha malo lava le ono sai
malo fo le fa malo si mai ni se waenga pe ona fatanu ina le tatou tunu le nei fo i vai aso ia o lo fanga solo ia le a o onga mo tusitala Samoa le lo fatiri nei nga tale university o le atunu ul papa ngala ia o le a onga le pe ona ta o ia tatou telefone e anga i umai lava ia le autostala le atunu ia o onga au ai to nga mai nga fa mai le o ia le poto masani ia a o trainings nei ma o onga nei ia au ai tilo a tatou tilo ile fa ta inga la New Zealand wa matua i mamao lava le level la o ia tu nga e fa fenga li poki wa o mea nga le tala noina o vaenga na lea o ina ia e fa fenga li poti le mea lea o le ale tu ainga tala e te tau o na li poti ma tau i tangata a fai o se mu fa te inga fai o se mu o se maota wa malaya i se afi ia e fa fenga nga fa salau e fa fenga li poki ia e le ngata vo ila e li poti venga e le au telefou le au fai telefou ia le au fai fa salau vo o le alto e ngā tala e mawhai ana whaasala watu lunga penga tu whailangi. O le alto e ngā tala e ta watu. O le ale a wale mo moli atu wai lea tu e ngā tala, ma lea tu e ngā tala. Ia, le na, o a onga nā lelo whatenina ban, e le whape whatu a matai leo a onga ia. Ia, mantua le tato university a wao Samoa. Ia, o le e iei le mata upu whapitoa le journalism. Ia e au ina hai mai se lava le au fai news le au reporters ia o le ale mai ko e ngā mea e alu o le saua o le mea ia li poki sau le mea li poki sau le mea li poki o a mea te tau na wha mua mua i lau li poti o vaenga umana e whawhiwhianga kusi le news whawhiwhianga kusi le script whawhiwhianga a mata ia e whawhiwhia o ngā o le halake mea o soi lea kare mea lea vaenga umana lea lo whanga solo ia lea o onga i le vaenga lea which is o se vaenga pitu silon taua e o lava i a mātou nei o mātutu o wa whai whanau ma whai teito o lua ma whanau ia e a o onga lava ia mea whaingale ia o si mea mai sia ia lea whailai anga i mai i lātou mai atunu ma mau wa te lelo lātou sila fia ia tate fia i ko inga trainees wa pengei fia e maua lava ngoi ko inga wa onga whapene ia wai te le se mea pa ora wana mea ta ita i o le pu e le mea o ngā ia o le pu e mai o le sona mai le stangata ia e benefiti e la ta ita ngā luenga ia e benefiti e fo ilo ta ita ma fau fau ai o le mea ngel whaasalau e lo sa ngā luenga whaingo fie ia wai ta te alu ma nawa lo le fale ka ke koe ma fau fau wa ka kala e koe whailesi asu e whai fo ila ka homework e fa aperta me di tia o ngai ana o ia fa langa homework e fa i le homework al tangata va salau e su nga informations o la me le kupu mai i o le ala sa o le me le ya ki e search uma e fa le research so e su e uma me uma a va pe vo la til atu lungo penga to fa ilangi oi lele wa pale pomu ngiu ki lia lele ile i il Pacifica ia te un faile su e uma fola i lunga o penga te vailangi. Pe wha maonia le li poki. O vahenga na o le tahua fo le nao nei o onga iai. Ia le fo i masani na maua le hava noa le tatou team. Anga ia toi atunu uma mau. Ia o onga wha pena. Ia awale wha alau te le ina. Ia o le sila fia ma le loa. Ia awalava i le ngātou tautua ina le atunu. Ia ai ina ia avatulu wha matalanga sao. Ia avatul fa matalanga anoa ia avatu tonu lava le mea lai tupu ia i le taimile na o la o ngala na lo fa solo limaso ia pe ona fa solo ai o le sima enga fa manatu tatu tunu ia o lo o fa manatu mai pea ia le aoina leo o fangu fo ia plastics ia le ia fangu vai ia o fanguingu o apainu ia o lo manatua tulanga na le el tula fono fo ile le puma ile toe mawhai ana toe susunu ina tu lou ia ni la pisi poni ota ia mai se la fo ile plastic ia o le tanga pepa o le alava ele o toe tanga pepa fo inga ia au lua
ia a lai ai lava pepa ie pe o pepa ie e whawhau e tonu ia le whaalifu pe akala ko ka whakau o la lava maua vanga nā ia mantua o lea lava i le whamanatu e le to mawhai na toi susunuina vanga nā o le o iai le asosi lea e ao mai iai ia tingi whangu nei plastics o kingi apaingu e ao mai iai e ma welo se leni ia o le mena leo whail to tele nei le taulanga ia o ka vai o asola o ta onga la ka va ai i tangata wa ile ta o la utai tingi whangu tu lo whafunga mai o ka va ai e whakpui ia pe ingu lo saka ka mai Coca-Cola fo inga le kaimi o iele Coca-Cola lea matai tai e ingu lo ala ka mai Coca-Cola ia ka ke va ka ki kilo va pe oi lali la lo saul kai whangu la lo saul kai whangu la e ta te longo fia ia le tangata ia avele ia il tingi whangu ia o aso voi langa o ka kai kingi whangu foi ia wa o aso la sa tolu sul sene le tau o le tingi whangu la poa ia ai lusu sene sul sene le tau o le tingi whangu le giki ko ka kai kingi whangu foi ia so la ia pe e whailo ni whara lave a mato a inga whai ia ka ke alu wow mai kara luka mai kingi whangu vai ka kingi whangu ia ke alu wow mai kingi whangu pe sa ta me fia la ta alu ma tingi whangu whara loa whakau le lole whakau lole sainga whakau le ice pop ia whakau la ka kuisi inga le logo twisties ia altulanga na lepe o na iai ia vaenga i o unga ia o tingi whangu unga ia o le alo o wha manatu atu pia ni te wanga lea te oe ai mawailau se leni le tulanga na tele ni se vaenga tātou tatal no iai ia o lele i tai mi le tu i tu la atoa le tātou wha soa ma le tātou wha talofa ia ili nei tāwa tarawatu le tina ia lita se yuli ia tina matu ia lita ta manuia ma alo le usu vi ia le li i whalonglongo atu ma tāu tuta ia manuia le waso whaaftai tele lava lita manuia telefo ili nei tai au ia te oltina whaaftai watis mai a tarawatu le sungal whawhengainga i re neo ma le whaltui a la pua ia ma le no whaalo tarawatu lusa Sofia ia na fua alo sumai la amatanga ngā luenga matiute ia ole nei ia sotofi ma lo le usu ma lo fo whafunga mai ia whaatalo whaatoi foi i le usu ia onsi mai se se lato company ina le Transami Malifa ma lo le la usu ma lo soifo manuia le whangana ina le tina ia vailoa ia manai ainga ina i no whaalii ia ma lo lava le usu nei tai a whaatalo whaatu le whaltoi a taape ia mai soltina matuia Stella atala fatu le M&S Company ia le lato fale taavale o fale o loa fale ainga ia o lato wa car rentals ia i nai mulfanua ma lol soifo manuia ia ma lo felusa mai se lo lo whainga luenga ia ele nei tawa talo fatu fo ile tamaya faramol tina ia sengai talo fatu ia fili sunga taimalangi ia mai se voio baby talo fatu ia lika misela atua au whainga nuenga leo whai wausu ma amatalia tiute ma whaiva nei tai au ma lol soi fumanuia ia ma lo fwoi wha malo smai tato se ma stato whawhiwhianga ia ole nei vanga le tai au ole musika mai le au whebese a taulanga tangaloa Ata, 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 ata,
covering Samoa on all four corners right here on this station. Talofa Samoa, o le polu pale taonga, mai le whaelea le nifoloa, polo e whaafonga mai nei si fonga o le atunuu, le lima wha se fulu a mou. Feel my heartbeat, taste my sweet kiss, I'll be here forever. Tamale wantine vaengal taya o le o toe 2 minuta le tona tale o le itu la valu talofa atu nei tatu paanga le mutele sa la fai ya ma lord so ifo manuia le ma lungo sa la fai o lava nai whanau talofa atu ma lord so ifo fai sto tele tero tatu paanga isa vai ya e umal tatu por kalamele umana to lau to swafa ai a fai ona wa ma ua mai tatu fa salonga ya fa talofa atu ya le tatu po kalame ya te tau le nei tai o mai sa vai ya ai tatu no mana manatu a levo na la usul to telling al wenga matute mai se lava ia si vaenga si anga i le fatu ainga tausi ya o atina ya e tu waifu ila usu mai il ta lima va vea tala tatu le tio wa levo na usu ya le vaenga masani lea e anga i uta tala loa ya e anga i uta i vaenga masani fo ia whatinonga o lato ngā luenga ya matiute ya ai awhai o lea lava e tawhatawha o lo maota malau lawa ia nau lau whatoanga ia po o leitua tu lava lo maota malau lawa ia e le mamao le mele i le pāwau manu ia whai ngofie a si vaenga fo ingale lea anga i uta le kū mamao i uka ia tala loa i whanua ngā lue ia ale atunu ia ua lewa na usu ma loa tulu o le sai ma loa ngā lue ia ma loa le tang mawhai a tala watu le sunga ia Lucky Faleiva ia good morning from Napier Port, New Zealand ia ma loa le suifo manu ia Lucky le nei tai hao a tala watu ma loa le usu ngā luenga matuta tau amato le yaso va tala watu i le tina ia momoonga ia inai papakura ia male ainga talo fatu ia naila msion tolua mal fanau ia ole uso ia ola ia masi alato ainga talo fatu foi ia ile tuangani ane mal fatua mal fanau Stevie male ainga talo fatu ia lokeni matom ia ma lol so ifo manuia e seta male ainga ia fa talo fatu le fionga ia li o ainga faltangwa ma lol so ifo manuia ia ile nei vaenga le tai au talo fa fo ile tuangani atu puola yoelu falto ia kaili ia ma kesilino tumanu junior i nai whangarei ia ma lol so ifo manuia talo fa atu le talenga mo mausu falfa ia o le tausia naila ia talo fa atu ia alapati ia a mai se fo o whapuna talo fa atu ia tai i nai tauranga ma alo lava so ifo manuia ngā ruenga batuta ni aso ya tau talo fatu foi le li nau fai o loa ia msiana mana mea ia kalai ia ma lo lava le ona sa i tiuta ma faiva talo fa foi ia tana ia o le tamaya mayava tina ia apo i nai Christchurch ia ma lo sui fo manuia i le neiva ainga le tai au ia nei to tele nei tatu paanga i New Zealand ia ma lo lava le fafonga mai a tau mai alto fasala vinaju tatu telefone mai vai fanua ya ona le otala valu ya ona toi lau fa uma tu le tatu lisio tatu wa fa manianga foi ma lo faanga o le nei vaenga le tai au tatu ne li tu la valu mai lo fa fonga toi fasala vinaju o tatu telefone mai vai fanua pe na tabanina ya fonga ina le sunga pol tamaita ya feini en favoriti
Talofa lava o talafo me vei whanua o le nei tai au. Ua whailo mai le office o whainu mera wha mau maua Samoa. Ua si tele whainu mera tau o loa mau o nanga, i le 5% le masino iuni, lua olo ono, pe a whatususa le masina lava lea i le tausanga wa mawai. O le si itanga wa mafua tele le si iti o tau le sua au, wha pe ai ma o loa mai fafo. O loa na sili o na si iti o tau e au fia i le penisini, tiso, kesi, ia, me aitu aisa pe o le moa, ma moe, ka pisaina, ku kama ma popo. O loa mai fafo si iti le tau le fitu tasi mal fitu pasene, ai o loa nga osi ma mawai tono le atunuu. O si iti le tolu tasi mal ono pasene. Pei tai ua whati iti tau i nisi o vaenga, e pei o fiso o tainga, lava lava ma se vai, mea fale ma nisi o nanga. I le taimi nei, o le fua whatsau le tau le soifuanga mo le tau sanga whaiu, ia iuni lua olo ono, e tasi tasi ma le whapasene. Ma ua mawalalo ifo na ilo le tasi tasi ma le valu pasene, sa ia i le tau sanga taluai. O le asona amatalo ia le polo kalame whapitoa mo le whalelei o tio mai, o le aufasal lau i Samoa, le ola o whaia le Universia o Samoa, o le ne awa onga mo le 5 aso, ua whatupeina le malo o Setalia, e ala le Regional Media Support Fund, ma ua awai e tusitala, tata whaingal wengal au whasal lau, whapea matameti a onga i mata upu tau tusitala. O le sini o tio le polo kalame, o le whamalosia le o to mai le lipoti o talafou, whatal noanga, tusitala whatekonolosi, ma le usita i o tūlanga whapolo fesa, mami o ngati tau inga luenga whasal lau. Ua toi whamalosia le mtanga luenga o puna o whanatura ma le sio manga, le tūla whono e whaasa i le whaonga ina o pepa i ila, ono le whatupula i e peo la pisolo o la fwa i solo, ina whoanga i le tatau wai. Ua whailo le matanga luenga, o le filongi o le sio manga i o tau pepa i ila, e la matia i le ngata i fale, me o la whanatura ma le soifo malolo ina o tangata. O lo langolango ina le whamati e le vaenga o turisi mwhala potopotonga, o lo onga lue mo le puipuinga o le sio manga. O lo whaanga solo pe le whalau loa le ofisa tūtonu mo le sio manga le Pasifika. Ma le whala potopotonga o turisi le Pasifika i saute, le polo kalame This for That, e una ia i le whaititi o le whaonga ina o pepa i ila. Ma le whaonga ina o isi o loa, e me whaiona toi whaonga. Ua una ia i pise nisi mafia o nga uma, ina ia ngā lue whaatasi le tau singa o le sio manga. E tu mau pia Samoa sa tunu umama, ma matango fia mo tupulanga le lumanai. O talafona mai vei whanua, manuia fuafuanga tue le aso, tō whāsoifua.
O le whawhianga na ne vahenga o le tai ao le uwe bese tamali a. Ia, ina ua se emanu valu ati. O le ua se fulu ma le tasi minute leo te inei ia le tu la e valu. Ia, tātou whawhianga na o le sea, ia, malevanga, stasio mata ai. Ia, ilo tātou o tunuu. Ia, mai se lau fo i nei te mama nei tina mātutua. Ia, malitua tele, o lau fo i tupulanga tala o ma whanau. Ia, o whai atu, o le hale me ai e whai. Me I ka ko ka ki o po mawin ka ko fangu wanga ia ma vaenga na ia I leanga I wai to tele lava I la tau ia mai se la fa fangongota la tau tai ia o tata telefona pe fa fonga mai ia te mai ia Fenian Feferetti I le nei tai au ia ma sono fa poponga pe atal sun malua I le au le le so ai te fa telefatu ia pe a fai na lava te whaafunga mai, ia pe a whaifo I o le nawa to a a ngai tono lo ta vale, ia maki mai loa lau li teo whalonglongo to I pi, tato au nanga masani a mo lima whaasfulu, wha mo iwa tasi tesimal tasi, wha mo iwa lua tesimal tasi, wha mo tasi o fitu tesimal wha, ia tato whaasalaunga pe o na iele nei tai au, ia good morning, ma lo lawa le sui fumanuia. Lea ua a nginga I lungo penga tu wha ilangi, ia stasi fo I li malu na malo, ia na faina a o fea ngai malana tiute ia manatua o tae ao au uli a fiafi o taimina e va ai ai ia le telefo I o li imalo le malo ia I tiute fo I lunga la tele ia le be tele na mātou pese pese atu ai ia a whai te anga I mai o le na ua tiute le malo ia po le ali I po le tamaita I malo le malo I lunga la wala lono winga I le toe whaongaina tātou mō li whaasinoala whaongai tātou a ao le leo leo ia lai whaasino sino mai tā ofi ia malea ngai ia ao lea lai ia istasio whanawelawe ia lea sa a whaina ai ia si ali malu si al malo ia ofi ngai mga aluenga so leo ke ofu sa wali o ke ofo fo isi pipi email ta avali ia o leo fo I lima le tula fono na mtau po ala winga lau whamatalanga. Ia ona o lea mai tau tele o taimi whaatino le tiutia na I malo le malo. O le la tau lea mata whaioi. Ia o le la tau lea pito la au. Ina ia whaasoa soa le mai le anga I mai. A ona I umi o na kiu lesi tu. Ia a lai flow le mai le anga I mai o ta vale lesi vaenga. Ia au fo ina I so ona o ta vale. Ia wai fo I le taimi e pe fa fo se ia le moli ia o nga failo le maso wa al talana le te fa longo ia o mai lo ta vale pe moli o ia vai wa alu fo le maso fai le maso tinga va ia tu le sta vale le o ki way mai le main road ala la au so akwa iluma ia male taimi pisi pe o taimi pito sino na pisi e fa tina nga alwenga ali mata mai tai malo tanga alwenga leo ia a o lea ti ngā lawa no whai ngā ruenga ia a whaina lawa soifua. Ia ono le whata mala o tātou ia whio a ila tele ia a mai se lawa o le whanawalawe le ntula I mai. Ia talo whai ia talo sia ia anga lele ali I whawhasia le malosi ma toi whawhauina le malosi o le sunga lele I malo le malo ia wal whauina ngā ruenga matiu te whai talo fatua il tonga nea ina ia msalato wa mpou I nai faleata ia malo fo la lausu ia la tau le ua tapena ina ia tulanga fo I tau ta mafa ma tau singa le tai au ia ilo tatou tunu ia I tapena ngalawanga le anfale ia po o le whala po tu tonga le anfale le tau whailo ano fale le ua au tau sanga foi ia ba ua I longa la la tu mati e ma la la tu matila ia I tulanga ta pena ina e pe I talo le upu ano fale fa mai e ka vanga mis fa mai e o kengi fa inga e fa la ko team siva o le ano fale uma tatou ia ai pe o le ingoa le na ia I nai fa tua fo I matausi ia I la tau lea ua ia I totono le fa la po tu tonga ne la tau te taita ia ia matau la bua I se vaenga le leifo I lea e muli ta ia tu ia teine
tupulanga talavau whanau teine. Le lai pe ona iai le lātou au siva lea ua mātou na ona iai le lātou au siva ia o le ano whale le whala po tonga i tele na tau la mua mal whatinina o le tau vanga misa Samoa ia po le sa ilia o se tau sala le tātou tunu ia pe ama le toru whalima tau sanga lea na se ima vai atu nei lea fo ilai o mai la wale taimi nei ia o lea fo iwa matau fo ina wha sawilunga ia lātou wha lawiloa ma lātou tāpenanga ia au a fo ile sa ilia o se tau sala le tātou tunu ia e whaawawina le tofinga o le awhionga i le whiangai malii ia le tau sala le tātou tunu ia pia na tau awina le pale lua o lua lima i le lua o lua ono a le tele na whaatina ia i taimi fo ia whai i le tau ila season o le tau ila festival ia September ia tulanga na le fo ila e oli mai ia o le to tele ia to tele ia o vaenga fo ina ia e tāpenanga e ainga la tāpenanga o tau vanga mis anga i le vaenga le no tal no mo tua i le Life God Pacific a waiti tilo fo i tāpenanga oka se tamau ainga a uia a matamata i tau vanga mis ta te maofa fo inga leile te leo le sila fia ma le te leo le ata mai o nai o tātou tangata ia e le ngata o fale ofu o la tau ia sponsor ia o le asosia whawhawhine le afo ia wai e pi o loi mei e pi e kaua vai ia tulou o le upo le whaingoa e whaingoa ai ia nai tuangane fo ia o le asosia whawhawhine ia o le alai e pi e kaua va ui o le ofula nga whai ai o le ofula nga whai ai ia a so i mai se ofu ingi meo sisi ma meo ngai o atingi fi ngota o ka se mana naia o laula au o aso la o tala ititi aga kilo e o le sa e fai tau sala vai kau pou ia e misi lo ma se i tonga ia po se sia po e sulu el tau pou ia ki va isa ua i la uma o se ofu lau ki vao o se ofu vanga le lau uru lau sama so ile ofu tau sala mal te mai Samoa o ka se mana ia po aku lola fangu o ka fefe mulinga fo le fe ilafio o fe tu o le langi le fe ilafi mai ofu nga laula au ia sola ngo ka fangu ua i fo i wa ngo ka ofu i fo i mea le a onga fio o ka se maanga ia ia o fe na nei mai tau se ata toi va ai se ofu laula au ia pe tele lava a faifa tinonga to tono o a onga to tono a inga ia o tala noa la tato wanga nuu ia o le alawa o tele lava na la eifa ngā la o le atunu o le ietonga o le siapo ia e pi o aso la ia o le ofu laula au a sa sai ma kou la aso se tamai titi a mai se nei whanau tamai ta ia le ia onga a whain poka la mea onga vau ia ka ola lau ka ngola so i la lau ofu i se lau sului so i so ofu se lau sului so le e makua maa ka mai gikini e matua i e maa vai ngana wha mai mam hanga ofu whapinga ka kuia e kau kere ke para i ofu ka maloia e ifo inisio a onga lena wha alia la tu taleni e iai se tasio a onga lena o tiltilo tau sanga se vai tu nei ia sa whaia la tau tāleni. Ai o mai o le tau wanga ofu. Ai o mai o lesi ofu na whai mai tanga la pisi. Tu load whawhunga mai tanga la pisi. O isi ofu nga whai mai tanga pepa. O lesi ofu nga whai mai atingi whangu ia plastics. Ia o mo mea whaingai o siponi. O ka se mana naia. Creative o tangata. Ia o lea whailai loma atu nei le wa le o iulai au kuso. Se tema loa, ia tātu tau wanga mi, so ile tau alunga i poka la mea se tema. Ia ole a tiro, o taimi whala nei lau, wa levanga ngā lulua ila tau e whaia wanga na, o le whainga kuinga, mai la vailunga le ulu, ia o mai o le whainga o pale, ia o le whainga, e whawheanga kosi le mea whainga le halu wapea, po le mea kosi wapea, pe kosi wapea, o mea umana,
ia o tapenanga o tau lima o ula o la ei o tau vai o kalena noa lea fo i la o le vaenga na mato i tamau a inga i alo tātou o tunu. Whatalo vato i fo i la i o le tātou maketi funga nei ia le sunga ia sua ma se la tau fo i pito la au e le ngata o le tua tau o le tu le ei mea mata ia o le tu le i teu funga la au o le tu o mea tau lima o le tu o tau mawhavela whatalo vato le sunga o le afionga ia masame sulu ia ma se la tau au ngā lulua le nei tai au ia whatalo fo i o le vaenga le ia la e po flima keki le ngatala le tātou a report il tātou maketi funga lei. Ia, ai mai se fo i o le tātou maketi samalalo. Ia, o le tātou maketi lea o keke pua amfale inga lei o ai funga lei vanga. Fo inga le lea le ale sarasi. Ia, na fo istasio vaenga tele na poloka ile o le tele. Ia, ile anga ia tule ta mawhai anga i tonu ala fo i poloka. Ai fa malo lava le la usu. Ia, ma nai o le usu sa anga ukan makeki e ke le ke pua vela la tu ia tai au time le wati le o lua se fulu ma le 2 minuta lo te le tu la valu ia tato se me stato va viang ha talo va tu le uso ia vernica ia masionali il nei tai au ma no falo ma lo la vol sui fomanuia ia ma lo le la uso tu te ma favor o le nei vaenga o le tai au fa via tu ia le over besen nei le Tatiana band ia musika le tai au Shani stari nas na ja de plete a shobarina
Wa o tu e vi fale olo savelio I nei la fatuanga I sa taua falonglongo atu e tu e pi Le ala leo Samoa Te parila tu a sibio Polu peo te ilo atu E la ona au ne au ne dono Sorry, tanong on melay. Fang, au sole se ala mayar kayar ku IP. E mamoy ala ku IP. Soli fa penga fala on makfalfengot pun. Ya makar kaya ya. IP fa ngorong ko ngai rengal benga ala ki mai dungal le speaker. Fa penga foi makul fala langa. Usu markaya alu lo story ai ku IP ya. Ya fa fe langai mangingwa so sembe. Talofa Samoa le 2AB.
O le te wale watine vahenga o le tai au hea o lea ua toi lua se fulu ma le tolu minuta le tuena ta lea ia o le itu la Eva. I le tautumala unanga nil si fongo Samoa lua api ia stasio tala le tu ina mai le lau pepa fo ia le asosi fosu a Australia. Ia o le alo tamu fai atu le sunga chai o petaia fa malu si au fo iso no uso ia maiki vau tu ua ia i le la fusu anga ma Isaac Hardman i le fusia le IBC ia tulanga la na staswe la na vaenga ia le alo matua i lau lunga nei ia i le mai moa le totele mai moa le totele pei ona iai ia le tapenanga o fusu anga staswe leo vaenga tu mai lea tato ni Samoa ia o stasi leo vaenga lea ua mai a fo ina fa fonga iai ia le peo na toi tau mawhai le asosi fusu ia po le asosi o whai pelenga ia alo tato o tunu wale to tele i na ia alo mawhana o le tato o tunu ia le ia i le vaenga leo le taleni o le fusu ia not so much o le taleni but o le anganga foi ina ia fia awai le alai peo na tau la mua ai ia le fionga ia whamuina tola tai David Tua ia David Tua i le asosi lea ia ma nisi fo o tamali i la tatu o tunu i lewa i taleni talo fatu ai le fionga ia na nai e lia ia ma le fale tua i nai fale la tai ia tala noa lai mea tau fusu ia e mato i spela le il to ina le fionga ia na nai ia fusu anga wa stasi wale o tamali i o lo tātou tunu na matua i longa lava ia la ua masio na uso masanga ia ele tālonga neo fusuanga ia ma mata atu i tono tātou tunu tai peila wala wali ia tulou ia swafa tai peila wala David Tua ia o Joseph Paka ia peina ola i fua i fafo ia o tai o petaia ia ale to tele na inisi alo fuso le tātou tunu ia le to tamu fai to a mata mai tai pe o le lakapi a mata mai to tonu a onga fa masani ele fa nau fa mana mai fa nau ia wa a fai ta alo lakapi mai mai titi le foa e o akle 8 makua i potolo na mafau tu la fono uma a mea ia tau lakapi a pena fo ila tamu fai to tau na i mai ia le ta longa le fusu anga i tonu le tātou tunu ia mana ia il toi tau a mata mai tonu a onga i te tonu a onga e lo le fusu o inga le fusu e le makeki le maasani o na kongi e reska mai kiki le ulo lesta mai titi tu lol tai au ia o fusu anga ia pei ona iai ia atunu e mamau ia mai se voi ona ia lo le tātou tunu ule tele na tau wai fo ia tunu ia mawai ele tulanga e pe o nei fusuanga ia tai pe la tai o petaia ia o Australia le sunga fo ia Alex le apai ia Australia ia o David Tua le sa tele na ngi ai fo tanga vai New Zealand ia ai ele ma fai ona vi se tanga vai Samoa ia kai pe fo la le ngata lau fusu ia la wali ia pi ia fo la ia ta rock ia malato ia ta longa pi ia le fo e angia mai ai tanga vai le atunu so se mea ia wa ave fu anei el tato tunu ia tulanga pe ia fa anga tama le fo ina fai el le sounding fa pitor po ia e tau au ina ia fa ilonga tupe ila to lawa sam fai na maua ia ala to fa ilonga ia ita longa le Pacific Games il to sanga wafe lua sultolu ia o ta alonga le Oceania Wrestling Championships ili to sanga wafe luono which is also sanga nei ata si fo ila mata alonga le IPFC Universal Wrestling weightlifting ia poti singa o me mafale sa tali malo ele tato tunu ia o le ana na ia la to wa fa manianga na po ele sauninga fa tole sa va tonu ina ina i tona mato ia o le tele na ndisi vaenga fa la wiloa ai fa talo fa tu ile fetu
Talofa atu le Fetus Kitchen ina i la fioanga puipaa. Ia, le sunga le chef ia fono. Ia, malato o kuka, malato o ngā sese. Ia, o ka le mana i le menu le vahenga lea. E sui e tofu ale aso ma le menu. Tofu ale aso ma le menu. A whai te le si la fia le vahenga i le Fetus Kitchen. Ia, o ta lato le falsa me tisi le tu itai. Le tu anga ia tu nei pia i o lo tu tamatau. Ta lato la falsa me tisi. E le awala ngai alu tua. E le mamau nga le lua fale fasanga sa o maya le Fetus Kitchen. Lanu sama ia a whai le i se vahenga whinga le anga i mose ia mose tausinga. Ia mai se lava e prepare la tau le lunch. Taimia nai e ready ai ese uma menu le aso. Ia o ana file na ia ile meo le salaki veges. O ka se maanga ia. Ia, malo atu lau sunga tamai tai pule. Ia, male au kuka, male au ngā sese, male au whainga luenga a le Fetus Kitchen. Ia, ele nei vahenga le tai au. Talofa atu le sunga ia whale a onga kalolo. Ia, ma lo la awal soifo manuia le nei tai au. Talofa atu uso ia Oriana. Whai o loa. Ia, e nai au kilani o le ua wa uli la tau. Le whamai Oriana, good afternoon. Ia, ma tau lea ele i tale iwa. Ia, lea laua wa tale taimi lanta Oriana. Ia, ma le la tau a clinic il nei tai au. Talofa atu ma lo le ngā lue uso. Ia, ma lo whai lo sai, ma lo whatis mai. Ma so ele to telo nei tātou paanga. Ia, whele steto le ma lo telo Amerika. Tuken moke fo i la tātou a paanga le masani o na mahuta mai nai si amani. Ia, e nei o tātou tangata e nei li nei tulang il Pasifika i nei nisiu. Ia, o atu nuu. Ia, wha malo lava lo sai. Wha malo le mahuta mai. I le nei vahanga le tai au. Ia, to ina mai. Sau awa peo wha manianga soi formas whanau. Ia, le wha ia wanoa. Ma wale awa noa i nungo tātou penga te wha ilangi. Ia, wha pena ona to ina mai ai. Ia, ona whonga ina to fo ilea. O wha manianga soi formas whanau. Asa suono nei. Nei te wangale ato e ale asa suono nei. Ia, mo wha manianga soi formas o whanau. Tato se mas tato fa fifianga le vahenga le tai au. Ia, mai al tato bese nei mana bese le eva o soa ele la. Ia, so solo mai le mai tawatu I fa watu le tato ofisa. Ia, le leifo ile se kau fa ki a koe le malulu. Malo sil tua aloa na po. Ia, pe malapawa na po. Ia, o mai la wal tai au o ka wa fa kukunga ka le malulu. Ai fa tai le li ile o va ai le mato le la. Ia, ile nei tai au. Samoa, no uote no foai. E whaapewhea, nangalo atu o ele vai. Samoa, o le penina, o te pia iai. Ami mai sematani, si mamali atu ai. La ua lo paina I Samoa. Sematani, si mawali atu ai. La ua lo paina I Samoa katalasi. Waolelea, solo, koia lona paolo. E sami ina, ya suluia ele masina. Te whaapewhea, nangalo
solo la foia no na paolo te sami ikina te sunuia ele masina te whaapetea tangalo atu oea ita Samoa o le penina o le masapasu ika Angi mai setangi si mamali atu ai La ua no fai na Samoa atalasi Angi mai setangi si mamali atu ai La ua no fai na Samoa atalasi Maloto ina, o fea ai usu po ye. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whare komiti. Whalongol vai ngā lua polo kikian malo, la foi wapo e kumkungu e ngā kai. Mananga te le ala, awano le leia le si talo sanga ia i mosi masini fo ile e bidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau i masini yo. Ui papa, ke haru sa o alai vai tele, ile whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua atu lai le whare komiti talo sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Whiu mai loia tātou la lai funga lei, mai tele whapea sa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o whapea sa le longa i le 5 Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia inga o tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha ititia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. A whea nei le ofisa le #1 currency Western Union pe wala au mai i le 250 mo nisi wha mtalanga i suinga maua e o tau o fesuia inga o tupe a le Western Union. O le taimile watine vaenga le tai ao hea o lea ua toi se fulu ma le 2 minuta le tuana tālea ia o le itu la e iwa ia mai a fo ine tātou a pisipisenga musika na ia na sa e whaafonga mai ai le nei vaenga le tai ao ia i a tātou whaasalaunga mai se ia tātou tātal noa lava matala pesi e mena o mia fo le musika ia e mafuta mai ai ia pe a whaina ilunga la tele ia pe a whai na ua mata fo whanga mga aluenga o le nei aso lātou. A talo whātu i le tina po le whatu ia matile matiasi, alo whātu ta fili,
ia malo le usu o ka se malu lu fo ia mātou ai malo tiute ia manuia tele nei tai au ia vai o le tau lava tas le malu lu ia tātou i nei Samoa malu lu fo ia Amerika Samoa ia le mafuta mai le tina ia matile talo fatu matile talo fatu le tina ia lita fa talo fatu i nei tamama nei tina mātutua pa anga masani le tātou au nanga nei ia malol soi fo manuia talo fatu i na le malava lele faleolo le usa ia nim se la tau whainga luenga ia falto ia olo talo fa fo i le sunga le whawhengainga ia pasta Talofa Samoa ia malol soi fo manuia malo le usu manuia tele tiu te mawhaiwa nei tai au le usa ia mei ia se la tau waenga ina le sasibi ia malol on sa i malol tawatai malol e ngā lue me le usu nei tai au ia whaatalo whaatu fo i le ia le uso i a mei ia malo lava lona sa'i malo fo i la usu ia i le nei tai au whamanianga soi fomas whanau ia o le asalona suluono nei asa suluono nei o le masina o iulai ia i le tātou savalinga ia e le o iai tātou a so whanau lunga tātou polkalame ia ai o te loa e iai lava i lātou e whasino tonu iai ia le aso suluono le masina iulai ia po lai ngalo ia po wale i fo se credit e text mai iai ia le se data e ola mai e ola ai le se wifi fo i le e ola i le data mai kala i silo makuanga whaku kala ngolo lo makuanga o kire ka uarangu tala noa malana whanau i oi atunu mau min tala noa alo makua lenga vili aku mai lo tala tamaiti mai nana ona se umi kor kele o kupe male kele o lau kaat ngai fai lo teira mai talo matua ele ai o aule laki le vai fala le vaenga le luma mai tala tamaiti ali nana mai o aule laki le vai fala lau vaenga le luma e o mai lo lau vaenga le luma wai lali siana whana wen novel fale le luma mai e o mai lo lau vaenga le luma ia mau ki ngoa o la va solo a kor vai fala nga o va Samoa na lo matua sa vai i le wifi o le vai fala ai mo ila tau va mana tuina le sos tau sanga va popo soi fo male ola va tai lava mi ia le atua ia wa ulia mai ia tau sanga fa popo i lo tu soi fua ia maua malosi ia awa ia mavutanga fo i mainga ia matua ma whanau ia whamanuia le tua matoi tulu inisto sanga stele lotu soi fua maleola ia i le neila langi e le whai mo tātou i fo i latou ia o tele fo ia le mau whala lawe le ta tiltilo tuai lungo penga te whai langi ia i neilo tātou tunu ia ele o muta lava fo i e wha i le pula wha i le moto ia i le neisa whalinga ma le neiso i fuanga lo tātou iai ia so atu fo i leo le tātou por kalame mole mole atu lo whaanga wha mai senga ia e ala i le whaingoa ia wha o ngā ia le suafa Iesua wha whaingoa fia ia e so ni atu ma wha mai sem wha ma whana i o tau loto ma o tau fina ngalo ia i nei taimi whainga tālo ma limo le oti ia o tātou ia i le ma whainga tātou tūma te le fina ngalo whaito tasi le tātou tua ia wa tātou tāpina pena fo i tātou ia tau telo i loa iai po a fea mai maupeanga wha pe tau mai il tuspa ia pe tau mai le atua a pea o eta fili o le a Sofia e ke umai le a Sofia ia se manu ta te o la ia ta sauta whainga ruenga kaunto ka aso a Sofia e le tau sanga fia a pea koe li mau kausanga ia koe ro wola mai mau pea nam whaina wha pe nā mai ia almelea ia o le tāpina pena lawa o tātou ia wai e tātou tele mai loa ia le isi 5 minute le luma ia wai inisio wha lawe lawe ma liu wha fuasei ia pe oso wha fuasei se ngase ia ma mau mawaili soi fua ia pe ma liu mai wha lawe lawe tau ta vale po le ase wha lawe lawe ngā luenga po le ase mea lau a whai ia e wha fuasei ia le i ma fawina ia o le tāpenanga a tātou ia manu o tātou maua leola
manu o tātou maua le malosi, ai mo i lātou ia ua, motu sia mafutanga mawhanawhana, ma e pele, ma e mai, ia whātu mo le nganga le li le oli i o tau whinangalo, ia e pe o na iai nei taimi o whainga tā, ia ma whawhita hauli o fili ia, o le tātou soifuanga, ma le tātou wolanga, ia o le mawai e se ato se pele, ia ma se ma mai le loto ma le nganga i mawhutanga i le tino nei. Ia, o whamaneanga soifo mas whanau, ata se fo i ma le aotelenga o le tātou porklame, ia i le nei vaenga le tai au. Ia taluai ono le tātou taimi, ia manatu lea, ia o le si uile na o le tātou porklame Talofa Samoa, ia i le nei tai au ma moli le ngang whaotetele lava le pulenga ma le uwhainga luenga, ia a le Fexco Company, po o le whale tupe ma lava le Western Union, ia ona o le tuina mai pea, ia o lato tau au e langolong so malo se tātou porklame Talofa Samoa, i lea tai au ma lea tai au, ia whamanuia tele lea tua i le company ma le au nanga. Lava loa se tātou a tunu, ia sanga iane la ia, ai il tail nei aso, ia nga leile li, mai se fo i le maungulunga whaafonga mai na i tātou tangata, ia alo lalam papa au so staff wa fia, o le nei ke lope, ia tātou la lafo mea uma, le so ni mai le ngango le tua, i le nei aso fea, ia nga iai tiu te mawhaiva, ia o lunga o lau whanua, o le sami, o le ea le vani mnimo i whamalanga inga, ia tātou whaatanga le ngango le li, o ia tau tai mea uma, ia e malua i le tātou wholaunga, malo tātou savalinga. Ia, se ia toi au lia foi, ia le awhale ono le tai au mamua, ia toi maule isi whapoponga le tātou porklame, Talofa Samoa, whaaftai telefo ia i lātou, ia whaamnoina o tau taimi, whaangā mai lau credit, ia po lau ai whala. Ia, ea mai lau whaafilo ai, ma lau whaatalofa, ma lau whaamalusi au, e le tātou whilo inga i lunga pēr ngalo le ea, whaamanuia tele le atua, ia i tiu te mawhaiva ni aso. Tātou tau maa vai, ia i le whaafifianga, a le au whebese la oski pēr ni au i le tawola, e au i le whangota, manuia tele ni aso, whaamanuia le li i, alo whātou.
Hey,